kont inħobb inħażżeż, imma naturalment ma kontx inħobb nuri l-ħadd. Infatti kont vintajt xi ħaġa jien, how sad it is to have the heart of a poet, but want the pen. Biex dak iż-żmien to have kollox, il-lingwa kienet hekk jiġifieri. Però niftakar l-ewwel poeżija li kelli naħseb 10 snin, 11 sena. U l-iskolna tawna homework. Ħan niktbu poeżija. U tiegħi kienet Miss Dolly said to Teddy Bear, "You have no clothes to wear." Teddy Bear answered, "Can't help that, for I am much too fat." Miss Dolly said, "That is no reason, you will feel cold in the winter season." But Teddy Bear said, "I have enough fur to keep me warm all through the year." Għapajt niftakarax tant ħelwa jena. U meta naħseb, pero l-ewwel ktib li influenzani, jiena naħseb il-valuri tiegħi huma Kristjani. Imma naħseb ukoll kellhom x'jaqsmu mal-ktib kodba li kienet tagħtini l-mama, jiġifieri, barra Saints for Girls u l-Bajbel għat-tfal kienu ħafna, anke minn żgħira qabel ma stajt naqra, kienet xtatilna ktib kbirek bil-kwadri u jitkellem jgħid l-istorja u jgħidilna turn the page, u kienet l-istorja tal-Happy Prince ta' Oscar Wilde. Ma nafx jekk tafix. Jiġifieri dik l-istorja influenzatni ħafna. Għax jien ukoll kont the Happy Princess privileġġjata bil-background tiegħi. U qatt m'għandu ngħid propju kemm kien hawn gwaj bil-faqar u bl-inġustizzji f'pajjiżi stess. Naqra minn Dickens, naqra hekk, fimtni? Sakemm naturalment kbirt u bdejn induna. Meta kont iżgħar, speċjalment meta bdejt nikteb għax jien bdejt tard, meta tiġini idea jew ħalli aspirazzjoni, ok? Speċjalment jekk wara nkun fil-banju, jew nawm, jew shower, jiena l-ilma jgħod ħafna lija. U kont ukoll meta norqod inżomm karta u bajro li għadni nagħmilha, imma dal-aħħar m'għadniex inqum nagħmilhom. U xejn, meta tiġini idea u hekk, u domt ma nurihom xi ħadd il-Maltin. Ma tistax tkun għallima tajba jekk m'inti studenta. Ma jistax ikun. Jien li nħobb hija naqsam. U biex inħobb naqsam, inħobb nirċievi wkoll li ħadd ieħor jaqsam miegħi. Tifhem? U anki, pereżempju, l-istruzzjoni ma toġobni xejn. Fimni? Għax fl-istruzzjoni tispiċċa għandek perspettiva ħafna drabi singolari. Kif ħafna drabi nsiru, ħafna drabi affarijiet mhux nirraġunawhom, imma jew kbirna, jew pier ħafna nies, jew mid-dar, nispiċċaw ftit huma n-nies li jafu jaħsbu għalihom infishom. Għalhekk għandi dik il-problema jien li xi drabi nara Maria Gregganado. Stenna, inti qatt tkun miexja u tara rifless tiegħek f'xi ħanut u tinġibet, tara ħafna nies, tara lilek innifsek. U mhux bħal meta tħares f'mira jew hekk, dik jien. L-istess meta nara ismi Maria Gregganado u n-nies jibdew dakaw kollox, nibda ngħid dik x'għandha x'taqsam miegħi. Imma naħseb li meta nkun li żjed li nkun kuntenta u issa kuntenta immens, jiġifieri. Hija meta nkun waħdi u ninsa lili nnifsi. Qabel kienet tiġri nara xi film, jew naqra xi ktieb b'idea ġodda, issa meta tiġini l-muża li jiġifieri l-ispirazzjoni, meta ninsa lili nnifsi.